Ngimbingelele kuzona zonke indawo sisekhona abafowethu kuyona le channel umkhanya kude TV. Siyacela abafowethu niqhubeke ni subscribe, ni comment, niphinde ke futhi niwashare nama video nabanye bawathole, niphinde futhi niwabukise nezingane ama video ukuze sizokwazi ukuthi nazo ziyithole le information ekhuluma ngejele, ngoba ijele siyazi ukuthi icala limbula ingubo lingene, siyakwazi lokho. Mfowethu ake siqhubeke. Program lapha ejele khona lento ekuthiwa ingoma ejele eziningi ezidlala ibhola, isicathamia, ingoma yonke lento engiyibala inongcola khona engakubona akho ngempela lokho okwengoma sihlangene lelanga egroundini weekend ziyakhala isinani sishawa umoya ngempela sishabela ukuthi sishiswa ilanga because ilanga salaza makuthiwa kuyiwe egroundini koshaya ingoma hayi sishaya incinze ingoma sishaya ingoma kumnandi sisokudla usome isikhathi. Kodwa into engayinaksisa kakhulu nami ingoma nangizoyishoyina ngifike ejele, kodwa ngathi mangifika ngahlangabezana nesigameko esathi mangisibona ngisibuka ngathi no kahle ingoma ngoba vele mina into yami engidume ngayo ukujiva, kodwa manje la ejele ukujiva kuyinto enkulu kumele ngiyilandelele isikhathi eside. Kodwa into engayenza ngikhipha busy ejele kubalekile ukuthi manje ungayikhipha busy kube khona into ozoyenza nawe ukuze phela bebona amaphoyisa usikahle nawe mfethu uyesola nawe mfethu ufuna busy empilweni ngabe uyafunda mfethu yabo ukwazi ukuthi uye ebhodini futhi phela kwisigaba usuye ebhodini uthi uphume yabo ukwazi ukuthi kube khona ephathekayo cha bentana ibhola bengishaya ingoma bengiyithanda kakhulu, ngayithanda ngiyibukile oqala ngifikile, kodwa ngathi khona ngesikhathi ngabuya ngidangele ngabuye ngikwati ngabuye ngiphatheka ngidanganisayo engomeni mfethu engomeni into engidangisakho ngabuka imkhuba kukhona laba mfethu kuthiwa iamagosa labo kuyibona abaphethe ingoma laba mfisa abaphethe ingoma bafethu bawomese thomese bawomese ubona umuntu uphethe igroup ngasabantu ubafundisa ingoma kanti umkhuba kuphela umkhuba kuphela ngathi ngiyafika ngelina ema-toilet yashawa ingoma esibicedile ungene iqembu ngiyafika baqabulana abantu athi shembe ngabe idimoni obeyibhadi le wena wazi ukuthi igoso lakhe lo muntu ngazi ukuthi mina igoso lakhe lo muntu ngithi mangizwa ngoba mina mangishilo ukuthi lokusebenza khona izinto engakwazi ukuyichaza lo muntu nezinto engakwazi ukuqoqela isebenza akithi lonto ngoba nami zingangiblame ukuthi mfethu zipho no zosichazela indaba zeyitlambo zeyingxavu ngolayini abangangeni shesa napha nalabo line wena uzivela ngolayini ukuthi umuphi line awufika wawufowujela lapha yabona ngathi ngiyezwa sekushesa abanye abafethu basuka khona phakathi bangitshela ukuthi ziyakhala ngaphansi mina ziphi bathi mfethu basixhaphaza mfethu lamagoso akhona mfethu bayikhalisa mfethu layitoilet mfethu cabanga manje ngabhenga inoyo mfethu ingoma ngiyithanda mfethu, kodwa manje shithi manje emqondweni wami ngisho step lento abantu bayenza bonke kanti akusibo bonke amagoso lento ayenzako. Kodwa the most abantu ababehlangene ngayingoma even ngale ibhola futhi ibhola una mfethu bekuthengela amakho mfethu bekunika ama-1000 bekuprovide ikhulu njalo ngizokucela iphezulu, kanti wena lana zikusebenzela zikwazi ikhulu wena ukukhandela ingane ukuthi wena uzoshovela ibhola ube right sigrand wena sizokuzamela ingane bozama yonke indlela ukuthi wena bekutholele ingane odla nayo endlini ukuze lengane nguyithola endlini kube umuntu wakho ukuze wena uzosihlalela inqama yakho khake ejele inqama inonja ibhola ibhola nje ejele luyimali umushova ngempela uyathengwa ngemali mhlawumbe bekhipha 1000 udlala u6 months bekhiphe nefoni kanjalo kuya ngama season uthenga umdlali jwale izinyanga zo6 udlala na 1000 wayina iphone yabo elidakamizwa khona ombe sabakhona abantu ebesidala abaze bahle bebanga esisilombe singahlahle into engifuna into engiphila ngayo ngiyabhaditela mina ngifuna ingane izikhulu ngoba zinemali zadinga ithi mina uyanquma phela zamanga la isikhulu usuke kuyisiboshwa isiboshwa isi so la wena sokumele ukwenzani la mfethu wena sekumele ngoba uyisikole nje focus kumele ushaye subbrain yakho nokhiphe imali zakho nawe ukhande umkhosi wakho ukuthi kahle yipi ingane oyishaya ngayo wena mfethu wabhahlisisa kudinga thina egroundini waphela mfethu sinayo inombolo yakho makhona wena enkundleni mfethu hayi cha kumnandi ije lonke bakhala ngawonke amajele bahlangene wena hlezi kubiza wena cha kumiwe ngawaphela basho abanye abafana banamathalente enqaba manje
Antswempe futhi ukudlula ngisho abantu abadlali bebhola abavela ku-TV ukuthi kwaba nabathola ngalo ithuba lokuthi bevele ku-TV kodwa phela sinabafethu abantswempe ngempela so sithi school sikuzamela mfethu sizamela ingane ukuthi ingane futhi sikwazi ukuthi ingane wena ukuze phela uzojoyina kwethi team wena ugcwale ngathi so kunenkantena sikunika ingane lapho sikunika izidlo ayidangamiso phefumula indlela abakuthenga ngayo uthi nje mina phela ngifuna ukuthi yena ngemali zami nje sidangamiso zami phela ngifuna ngizamela ingane boza wonke amali baningi ejele lonke hlezi ejele kukhona nje abantu bakhona nje abangodumsana dumakude kukhona iphambano zakhona kukhona nje angazi bese abantu abakanjani ejele hlezi kukhona nje abantu engathi nje abaphilile nosike kusho lokho nje sinabantu engathi nje bese baphazamiseke futhi vele uma wangena lo mkhuba lo lokuthi wena udibane nomunye umuntu naye insasa awucabangeke lapho ugcina uba nezifo eziningi ngoba bese sinsikhathi kwagcina kukhona omunye umfethu nje ngamagama akhe ngilisho wagcina lo mfethu sehamba isibhedlela ongangokuthini sekuthiwa lo mfethu lona uphelile isingezansi sakhe ongangokuthi manje lo mfethu kumele uphele ngayo enqeni yes isingezansi ukuthini ayi shuthi kade lona eyithika ngayo wena ejabulisa ngaye ongangokuthi mfethu lo muntu egcine ngaphakathi waze walimala okumele manje njani ngisho ukuhamba akasahambi kahle kumele njani kumele bawumtrainer lo doti lo ongaphakathi kuyena just imagine umuntu elaphana esibhedlela kuneviki sekaphithizela abantu uyazi lento angeke uyisho kobaba le ukuthi wena unesiphelele qomso wena ngathi ukwenzelana ukuthi nokuthi senginabantu ejele abantu abayenjoyayo lento ukuthi mina ngifuna ube ingane umuntu ibeze bembange ethi umuntu eyilona ingane nalothe umuntu wami naye uyakujabula lokho not stop ukuthi vele unayo imizwa yaba ukuthi ungaphansi kwesimo okanye naye sokuqinisa ukuba into ijwayele vele ukuthi bayikhalisa vele kuyena so umuntu ugcine manje naye evesebona ukuthi no kahle mina sengiphele lo msebenzi mina njalo bagcine lo muntu awucabanga ngizibuza abazali bakhe bathini okanye ingane yakhe izothini okanye umndeni wakhe uzothini kodwa vele usuma sacabanga lapho ngoba vele bangishilo ukuthi uma usejele usungaphansi kwencindezi because awukwazi ungenali how enginalo mina ungawuphambi to 6 ezinye izinto zezenzeke ngendlela ungayiqondi because abafana ngaphandle banemqondo eminingi banemqondo eminingi nomqondo o226 abanye 228 kanjalo so le mqondo le ngeke ukuthi ngangitshela isidumbu ngahlola ukuthi sonke sihlule lo mqondo ukuthi lo muntu simenze ingane sihluleke sinompesa phela thina siyofuna la ine sikufunako kuze lo muntu esiningi unganguthi phela lo mfethu wagcina senenkinga sebompompake bomenza ngabe ioperation esehlala esibhedlela sekudabula sekuhlungu kade dayisa la idayisa la unganguthi omunye uyafika usuke eminyango vele uphile lempilo uthi mayefika obaba umufika ngejele khona uthi nje wafika eyilanga uyafika sisebenza umfana ke sinake sihlalele sibuka iTV lapha iTV kunebhene plus yaqaqanga njengescreening lapha kamnandi yabo seyisona nasa shawo umoya besitevide besini sibe siseqelana ngengene ukushawa ngamakhwele ijabula insasa nalabo abantu laba yabo ebajabula ukuthi mfethu lo bonke futhi bebengena beshamakhwela bevele bebamba obaba yabo futhi behamba etebhesini angithi insasa ziyambamba ukuthi lo muntu ohambisa ngathi manje yabona njengathi ukhwini nawo lo muntu uyilele inombolo esifunayo thina yabona okusho ukuthi vele ufike vele lento somnyango vele lento manje kubona siyangena phela njalo ithini ifese imgoqe phela lo muntu ngoba phela sewushayisa isindi lo line esisha ngawo thina manje amaphoyisa akadingi ususabela kakhulu naye cha vele uqondile ukuthi simbeke nje lana sekunini nombolo ayisha ngayo ntambama siyacosha kuye ukuthi wathi efika nje wabe ebonakala ukuthi uyile wabhayeza ngalokho wathi mefika wathi mehamba phezulu ngithi uhambe uyachikizwa ulwabisho lokho sikhotheni basho thesa madoda ibasho bathi awusawina namhlanje abanikazi bawo lonto bathi sawina namhlanje siyathu solala sisutho kubani sidlile namhlanje
ongangukuthi kwaxabana iboshwa ongangukuthi kwaqhamuka omama bokusemini omama benzani bamthatha lo muntu bambona ini ngoba kwakhona umuntu mfethu kuyena oyikhanda oqondile isicinzo kodwa manje okwazi ukuba ne full discipline okwazi ukudisciplina iboshwa noba bafuthi imkhonto emonakala bakhuluma naye imkhonto afuna ukuphakama bakwazi ukuthi bekhulume naye mfethu sicela ukusebenza la kwaye mfethu ningasebenzi lana kanje ngoba ijele udikizisa bamthemba lo mfethu lo so lo mfethu etshela umama ukuthi hayibo nazi iboshwa yamhunga mfethu manje usisi lo zamunga iboshwa lo sisi lona iboshwa zonke sifuna manje ukuthi kwake ugwazana abantu kube lo wakwalala kodwa ngikhuluma ngokuthi mina akalalanga kulose wagwazana abanikazi bayo lo nto leyo abaphile lo msebenzi lo bebanga lo muntu lo ngoba kuthi lo muntu lona kube wafika isuku lo muntu ikade bazomshaya ngawo into enkinga wasuka wafika emini mefika emini naye ufuna uhamba uyatshekisa manje naye uyaphakamisa uyajabula ukuthi kahle kahle vele obhaka kade balamba vele bangifuna vele nangiyabadinga ngicela ngesilwane ngisho nami isilwane esabe kanti uthi umuyibona umuntu kahle kodwa yini into leni siyifakele ibhadi bavite njena ngoba ngikhuluma ngembodla mina ngikhuluma ngembodla boss noma kuthiwa into lona uyile hlobo kodwa manje enjena madoda ikade olubuka ifene madoda umthabeni siyavu ongangukuthi lapho yami ongangukuthi bese ke lo bese besamemtshikisa la ubhuti lo ehamba utshelo baba lo vele ubaba fast bemfaka endlini bemvu iboshwa ziyethani ziyafunda iboshwa lekahle zatasuka lapho ikhona unabo ngokuthi kwagwazana abantu ngalelo langa mani ke babangana ukuthi sebavezile ukuthi kunalo muntu kubangwana ngoba phela sebemthathile lo muntu mfowethu umngade lo muntu ekwazi efika la emngade lo muntu engade engene efika la ejele oqala umuntu bafundisiwe abamvumeli umuntu oyilisa simo ozokwazi ukungena ngaphakathi ngoba uxabanisa iboshwa uqalo and futhi okunye sebecabangele impilo yakhe kodwa ikakhulukazi uxabanisa iboshwa ngoba bayazi iboshwa bafundisa ukuthi iboshwa vele ukhona lezi ephila lempilo le yabo enginendaba futhi mina ngiphela lempilo angengizwe ngawe ngiyabhatitela ngenza into yami into engifilayo angifiyanga nawe ngikwazi ngiyasebenza na mina kodwa kukhona abangenayo uthothi indoda nje iqondile ukuthi ngoba ayivezi kodwa iyona le kaningi kuze kuvele sangaphakathi ukuthi kaningi la nibone nje umuntu lo uyibonele nje futhi ibhura yaso nje grade kanti yazintaba sekade ubaba meliphakamisa lona mhlawumbe bocosha u1 nje oshisa ngani mesho sobuyabantu kodwa afuna yakho kalo abanazi kodwa nje akakhulukazi ongangukuthi brami lo mfethu lonke bemfaka ngaphakathi lo isabe futhi bemfaka ngaphakathi bahamba lapho lo baba babona babo siyiboshwe iqanga uzunge sesaxabana manje iboshwe indasifuna manje lo muntu manje ifuna ukubamba lo muntu lo ukuthi kahle kahle mfethu sifuna ukumcosha lo muntu sibalile ngasibaba ukuthi phela kubona uyilento oyiyona into abambiza ngayo engingayazi mina yabo and then ke umbhalo mama iboshwa ke aseyikhiphe into ecijiwe phela iboshwa hlezi kwinto ecijile nje isho bangasesha manje benzeni kutambama kanye manje ikhona into ecijile babeshayisana abanye abafree abawu2 ebese wena umphazamisile wena udala usudala ubaba wena udala ubaba ezayibona ngathi bese ngimphichile kanje ziphi kanye kanjani sebagwazana abafisi avuke ebhedle nabo babili bonke bahanjiswa ngengqola bayisesibhedlela banga naye lesele leli bafowethu hayi ngiyakuzwa bhuti wami ake siqhubeke mfowethu ke neepisode elandelayo siyacela abafowethu besilandele kumkhanya kude TV ni subscribe bafowethu siyacela nje ni subscribe kakhulu niphinde ni comment futhi sizwe ukuthi nina nithini emakhaya si channel hamba phambili umkhanya kude sithi siyabonga.